Sambulo 3 verse 15 na 16 na Timothy wesibili sahluko 1 verse 6. Ngiyayati imisebenzi yakho, awucanzi, awushisi. Maye bengingathanza ukuthi umane ushise noma ucanze. Njengobe usivuvu, ungacanzi, ungashisi. Ngitakukhafula emlonyeni wami. uNkulunkulu akafuni sibe semngcengcemeni noma sibe sekhathi nekhathi ekukholweni kwethu. Ufuna uNkulunkulu sibonakalise imibala yekukholwa kwethu. Akafuni sibe neutral. Ufuna mawushisa ushise, mangabe uyabanza ubanze. At least invite God akathole simemo uNkulunkulu ngekubona ukuthi misela kwakho ekukholweni, noma athole simemo uNkulunkulu ngekuthi uyabanza vele uThempo, hayi kuba semkhathini. Show your colors of faith. Bonakalisa lukholo lwakho. Bonakalisa lukholo lwakho. Ungalungeli noma ngisiphi isimo. Bonakalisa kholo kwakho. Bonakalisa kholo kwakho. Ngoba waba neutral, wangalibonakalisa ikholo lwakho. Utibeka esimeni ukuthi tindo mathi ngalungi, utawuthatha indlela yalabehlulwa simo masilunga, utawumemeta ube sentsabeni. Kepha tindo mangabe atilungi, at least kude lokwatiko, because you were so neutral. Bonakalisa kholo kwakho. Put fire on your faith. Akuvuthe kukholwa kwakho. Akuvuthe kukholwa kwakho. Timemetele tende tatiwe tindvo letingeke tihambisane nawe. Tindvo letingeke tikwende wehluleke. Tende tateke. Declare your faith. Ngifisa lama declarations bungabi ngilawa lowenda because you are just excited or carried by emotions. Ngifisa umntwana kaNkulunkulu ahlale kuqala esihlalweni sakhe before you declare. Umuntu loniketwe emagunya to declare ngekwemithetho yale live. Singakayi enkosini, outside the sphere of His Majesty, kunemajaji. Emajaji aniketwe emagunya to declare. Lingathi lijaji utawuboshwa iminyaka le15 ungakhokhi fine. Ngeke uphume la ujike lapha uthi udlala ngami utababona abantu. The power of declaration sends you to jail for 15 years because this person uniketwe emagunya to declare. Makungaphuma umnganakhe azame kureversa athi bathi 15 years nami I declare you are free for 15 years. It's not going to work. Why? Akanawe emagunya. Uba ne-authority to declare mawuhlete esihlalweni sakho wati ukuthi nginiketiwe emagunya. And ngiyati ukuthi Sathane asikweletani. 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 Ngeke ngithi ngiyadeclare ngiphikise Sathane. Kungako lijaji bekufanele liphile ku standard lesiphakeme kakhulu kuze selitokhona ku declare laba ku lower standard. Amen. Amen. Timothy sasimfunzile wesibili 1:6.
Kungako ngikukhumbuta sale ngifunza kungako ngikukhumbuta ukuthi usibasele kabusha sipho saNkulunkulu lesikuwe. Usibasele mawubasa usukubasa mos. Kubasa is an action. Kunetinyathelo lotithathako mangabe uyabasa. Ngeke uthi ngiyabasa in the name of Jesus ngiyabasa. Mawubasa khona into lo yendako ngisho ungakhulumi kuyabonakala ukuthi uyabasa. Bukholwa kwakho kubasele. Tendo takho atibonakalise ukuthi kunemlilo lo ubasa ekukholweni kwakho. Kunemlilo lofuna uvuthe ekukholweni kwakho. Uyahlanganisa tindo leti liqiniso. Ufuna liqiniso. Ufuna tikhuni teliqiniso. Ubasela kukholwa kwakho. Ukubasela kumele wendeni kubasela kukholwa kwakho. Kukholwa kwakho kuze kuvuthe yini lekumele uyende. Kwekucala lesakusho sathi dihlanganise nebantu labesaba uNkulunkulu. Connect your faith to godly people. Hlanganisa kukholwa kwakho nebantu labesaba uNkulunkulu. Umuntu lo wesaba sicoco nawe usesaba mawuhamba na yini letawukwendeka makuchamuka sicoco nitobaleka. Umuntu lo ngasesabi isicoco wena usesaba mawuhamba na yini letawukwendeka makuchamuka sicoco you are likely to face it. Hayi ngoba wena ungasesabi kepha ngoba lo hamba naye akasesabi. Tihlanganise nebantu labesaba uNkulunkulu. Ngoba labesaba uNkulunkulu makunetindo labahlangana nato batawuqinisa ngekwethemba uNkulunkulu wabo. Noma lakho lithemba ngathi liyanyamalala batakuqinisa batakumisa. Kepha labangamesabi uNkulunkulu labesaba tindo batakutshela ngako bonke bomayikhethele labakhona. Batakutshela ukuthi bani uyayishaya lento. Ukujikisa nje lingashoni ilanga. Laba lengiye nginihlephulele ngabo nani lenihle nifunza ngabo la emaphepheni ngoba bathi advertise ukuthi lingashoni indvodza yakho lebakwebele yona iyabuya. Ibhizinisi yakho lewako iyawuvuka lingashoni ilanga itawuvuka. Bese wena ngenxa yokukhathateka wathi hlanganisa nebantu labavuse emabhizinisi abo emathangeni nawe uyethangeni. Ngiyakutshela impela nawe utawubuya emathangeni ngoba uthi hlanganise nebantu basemathangeni. Ngeke uhlale ungayi lapho baya khona. Hlanganisa kukholwa kwakho nebantu labamatiko uNkulunkulu, bantu labamesaba uNkulunkulu. Ubathi ngani uva la kusakhulunywa. Uva la kusakhulunywa. Kuthi lona wathi hlanganisa nabo bani. Ngoba uva sakhuluma ukuthi wasesabutana ngemasondo. Ukhonda alliance. Oh lapha kumfundisi R.DLAMINI sesabutana kanjalo. Sesabutana kanjalo. So lo munye utakucocela, hawu nami ngwalapha kampostoli mazabazaba. Kampostoli zabalaza. Kampostoli zaba kepha nje ngiyayiva kona lento yakhe kepha hayi naloya nje uyathandaza loya uyakuhlanganisa letinto bese ubita Jesu. Wahlanganisa nemuntu lonjalo. That is where you will find yourself. Nawe utatikhanza lapho.
hlanganisa dive tinkulumo bese uthi lo noma ngakuthandazela kanganani uthi thank you uchubekele phambili. Kube ngilokwa ngisahlabelela ngabe ngithi they that wait upon the Lord. They that wait upon the Lord. Hayi laba mele apostles zabalaza. They that wait upon the Lord. Yeah, dear, uyabone wena mase tihlunyeleliswa letinsiba. Mase kubuyiswe mandla. La bese uva ukuthi khona ulukhozi sewuhamba ngetinyawo kanibova mangidiza kuthi makubuyiswe mandla letimo bese utibuka uthi uphinze ubuye ngetulu kwathi utibuke uthi sekubuyiswe emandla lamasha. Abuyiswa kulabo labalinzela simakathe hayi labalinzela apostles abalaza. They that wait upon the Lord. Waze wacala wabeka lithemba lakho kumpostoli zabalaza, you are going down until the grave. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Oh, hallelujah to his name. Hallelujah. Yes. Connect your faith to godly people. Kwesibili ke ngiloko lengakushongo lengicela ke kuconnecta kuko kuchubeka kuko. Connect your faith with purpose. Mangabe utawushisa ekukholweni kwakho kukholwa kwakho kuhlanganise nesephetho noma nelubito noma nesizathu noma injongo yekuphila kwakho ekholweni. Kufanana nebhasi. Ungayigibeli nje ibhasi ngoba inemasondo lamanga 2 4 6 8 lang 8. Uyabona wa ethwa kadzeni beyina 2 4 6 angithi 2 ngemuva 2 ngembili 4 ngemuva beka i4 1 1 ya sengididwa ngilawanyalo emabhasi. Uyabona lawanyalo lena losima ugibela ngathi yehla iyakuhlangabeda. Yebo baba ayihambe mani covid isiyene eThekwini thathe lesilwane lesasemandla. Ngabo make bagcina bayishekisi lencaphayi bataze baphinze. Yeah, so uyabona lena leta kuwe uma uyawugibela ithi bese ke seyiyaphakama ungagibela ngathi yakulanza akhona ke lawa akithi lawa sisakhula bewutibonela bewutibonela. Oh, hallelujah to his name. Connect your faith to your purpose. Bengithi kule bus awuyigibeliswa ngemasondo, uyigibeliswa ipurpose. Awuyigibeli ngoba ufuna kuva bomnanzi bebhasi yefike enhlangano estationi bayehla nawe uyehla bayashanyela abaholeli mase kumenyetelwa amanzini manje uphinze uyabuyela sikumnanzi khamba le bus. Awugibeliswa bomnanzi, ugibeliswa ngoba kukhona la ufuna ikubeke khona. Kukholwa kwakho kubambisise ngathi ibhasi leyokubeka somewhere. Ngathi khona la uphikelele khona. Ngathi khona la uphikelele khona. Lokho kukholwa lokho angeke utsinwe endleleni. Ngeke utsinwe. Bothwale tinye tiboshwa kwathiwa atithwale imfucuda kube kungabhidlitwa leli hola leli bese kuthiwa abethwale imfucuda bayisuse bayoyichitha lapha ngendle esikolweni. Bacala bayethwale kuseni lathi lishona kwabe kuhlobile sebayithilite lapha enhla. Kwathi ngakusasa mativuka kwathiwa bathathe lemfucuda bayibuyisele la beyikhona khona. Bayethwala bayibuyisela bathi hayi kuyabe ukhona lo wende liphutha bekungakamele iyelele ndlu. Bayethwala bayibuyisela. Ngakusasa futhi bathi yethwaleni ibuyisele letu la benithele khona kucala. Baphinze bayethwala kwaze kwayawuphela umnyaka solo benda njalo.
kwathi makuphela umnyaka bebafuna kubona ukuthi umuntu makenta into yinye lengena meaning kugcina kwendekana. Wagcina lo munye amemeda ahebula agijima ahlanya nephiganga. Babe bathi bambamba wagijima wathi lahle edaladini lwagesi washokheka wafa. Chubeka abemanga laba ukuthi hayi nangu lona uyafa kumbe bonke batawukwena bachubeka babalayishisa. Meaningless effort, routine work every day without knowing why am I doing this, kutangifikisa kuphi bethwana. But in 3 years bese baba nengi labahlanyile bashaywa ngesi bafa. Cabanga ukuthi in 10 years bebanganani labasele. Kwenda into lengena meaning lengena purpose igcina ikucethe mandla ufa. Kukholwa lokungenaso sephetho engqondweni yakho ukuthi uyabona ngifuna kubambisisa ngoba ngiyathi ekugcineni yini lengidayibamba la kholweni kwami lilanga ngelanga dinentinto letimemetela kuwe ukuthi yekela tsilita yekela lento kepha mangabe uthi ngifuna ukubamba lengabanjelwa kona you will never give up. Connect your faith to your purpose. Naku lengikuphilelako ekukholweni kwami. Nayi injongo yami ekukholweni kwami. Ngekwenda njalo uyawube solo wengete tikwalokunye ngeke ufike la uthi anginciphisa angiphungule uyawube solo wengeta kuphethe usikhutsatwa lokho ukuthi upon your faith add, upon your knowledge add, upon your perseverance add. Uyawuphike kwengeta njalo. Why? Ngoba kunendo lofuna kuyibamba ekuphileni kwakho. Kuba se Roma 1 verse 16 na verse 17. Anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla aNkulunkulu ekusinzisa bonke bantfu labakholwako. Yes. Uqala emaJuda kulandzele emaGreki. Anginamahloni ngelivangeli. Anginamahloni angesabi lutho ngalo. Haleluya. Ngiyatichenya ngalo. Anginamahloni ngimezica ngelivangeli leni ngobe livangeli lembula ukuthi uNkulunkulu wenda kanjani ukuthi bantfu balungelane naye. Livangeli linetinto lelitendako liyenda chubeka kungekukholwa kusuka ekucaleni kuye ekugcineni njengoba umbhalo uthi lolungile ngekukholwa utawuphila. Lolungile utawuphila ngani? Lolungile utawuphila ngekukholwa. Mangabe simo sihambe siyashintsha lolungile utawuphila ngekukholwa. Lolungile angeke aphile ngoba tinto tikahle. Lolungile akabitelwa ukuthi alungise tintfo. Lolungile kuthiwa utawuphila ngekukholwa. Mfundisi tinto atingilungeli kahle, don't worry, hlola kukholwa kwakho than tinto takho. Ngoba lolungile akufuneka khenike tinto kuzaphile, kufuna khenike kukholwa kwakhe kuzatophila. Makabongwe Jesu inkosi yethu. Lolungile utawuphila ngekukholwa kwakhe. Lolungile ngoba wena ungilolungile utawuphila, but kugatse kuphi kuphila kwakho? Ekukholweni kwakho. Gatsa kuphila kukholwa kwakho kune package yempilo yakho. Ngesikhathi imali ingakusebenteli ingekho, kukholwa kwakho kutakusebentela. Lolungile utawuphila ngekukholwa kwakhe. Ngisetawuphila
ngenxa yekukholwa kwami ngisetawuphila. Mangabe nje ngikhuluma nemntwana kaNkulunkulu kumbe kunaleso simo bekumele sale uthi wo kusho ukuthi kani ngisetawuphila ngoba ngisesekukholweni, ngoba ngisenekukholwa. Kwendeka nasi simo nasi encwadzini leya yaLuka sahluko 8 ngekuphangisa nje kusuka ku22 siyayathi lenza bayithi ngalenye ilanga Jesu nebafunzi bakhe bakhwele esikebheni wase uthi kubo asambeni sewelele ngesheya kwelwandle nembala bantshweza. 23 yena wase uyalala kwase kufika sivunguvungu sihusha la elwandle. Safika sihushuhushu la elwandle kwaze kwangena nemanti esikebheni ngako babe sengotini. Uma bengaphoza nje bese ngisho igama linye kuthi lokucwilisa umkhumbi mangabe ngangakusho ngiyaphinza lokwacwilisa lo mkhumbi bekungemandi la ngenako hayi lawa la ngaphandle. La ngenako bekungangeni lwandle lonke kwangena nje ingcenye yelwandle umkhumbi wasuyaqala kucwila. Akusiko konke lokucwilisa impilo yakho ngiloku lokuvumela emcabangweni wakho lokuqala kokucwilisa. Akusito tonke timo letendekako leticala tikucedze emandla timo lotidadishako imini nebusuku leticala ticwilisa impilo yakho, leticala ticwilisa impilo yakho ngoba ti-affecta kukholwa kwakho, your belief system. Angichubeke 24 baya kuye bafika bamvusa bathi mfundisi sesiyafa. Waphaphama wase uyasikhalimela lesivunguvungu nemagagasi kwabinza kwaba khona kuthula wase uthi kubo nayi lenzaba lengifuna igcile engqondweni yethu kuphi kukholwa kwenu, kuphi kukholwa kwakho. Jesu akabukanga lelingaphandle akashongo ukuthi hawu moya lomkhulu kangaka maye vele nihlaselekile, kepha Jesu wabuka bona wathi kuphi kukholwa kwenu. Why? Ngoba Jesu uyathi ukuthi kukholwa kwakho kungenda into letingu2 either takugcina ekhathi kwalestorm noma kutakukhokha. Ngiko ke athi kuphi kukholwa kwakho akasho ukuthi naze navelelwa into lengingayathi nami azange sekumvelela umuntu lo. Uthi Jesu ngiyasibona lesimo, ngiyas-understanda lesimo, kepha lesimo sisetshenzwa kukholwa kwakho. Lesimo sikhenikwa kukholwa kwakho. Lesimo silungiswa kukholwa kwakho. Kukhona labake ba kumbe labane ngawuthi inhlanhla yini labane tincingo ngicabanga labanengi bethu banato tincingo kuyendeka uke ushaye uthi nawe uyashaya ngemandla uyapressa uthi ufuna kushayela bani bese kuyendeka kumbe uva nali liphimbo nali mangabe nje ngiyathi kepha kufani nani lokwanginibona injenine mangibaza ngiyanibuka nangetibuko noma ngisusa tibuko nginibukisisa kahle not you so but kungendeka on your phone to turn on notification kungendeka labanye benu bazuze umusa wekuthi beve nange maganyana nanga uthi uyamshayela uyaphuthuma bese sewuthola na impendulo. Are we there, but your account is too low for the call. Imali encane bekuthi
ngishaya ngayo. Hallelujah. Please recharge your account first. The account balance is too low for the call. Please recharge your account first. Abasho silahla lolucingo. Basi do something kukhona lokushoda la cingweni lwakho. Abasho ukuthi ku useless, abasho ukuthi usilima. Basi do something. Ngisengikaze ke bazalwane kuze kube manje kusede lodibane nale nkinga la kini wase uyangishayela kumbe somehow noma uyeboleka uthi mfundisi ngithi ngiyashaya bangitshela ukuthi i-account yami too low ngicela ukuthandaza man of God for a miracle ngifuna kuphinza mase uthandazile awungilungisele tintfo kuze ngikhona kushaya uyathi kudutela wethwana noma uyaboleka noma uyacela kuze kulunge i-account yakho. Once wa recharge lokuhle abanenzaba ukuthi u recharge ngeke weboleka noma u recharge ngeke ucela as long u recharge kude wethu loke walahla locingo lwakhe wathi angiphenzi ngu70 ubeke ungitshela ukuthi my account is too low ngiyalulahla locingo lolo ngiyalukhrasha. You never throw it away. Why? Because uyathi ukuthi akusinkinga leselicingweni inkinga isekutheni you must do something. You must do something. Kukholwa kwakho kuyendeka kulosinye isikhathi kube ngathi timo tiyakwengama ngetulu kwekholwa kwakho timo tiyakuyathisa kwangathi ngaleso sikhathi timo tikuyathisa ngathi uyasangana liphimbo laNkulunkulu lingakhuluma njalo kuwe lithi your account of faith is too low, recharge your faith. Qinisa kholwa kwakho, fake mamasele kholwa kwakho. Lesimo asiketeli kutokubulala lesimo liphimbo lasezulwini lelimemetako lithi your account is low. If you can recharge your faith, you are going to enjoy the same phone. Lana bese uthi not me, I mine kanjani, I mine sengibathe ngiyanconcotha akuvuleki sengibathe ngiyaphakamisa akuphakami ngibathe ngiyehlisa akwehli lutho labe uthi sengibathe once you recharge your faith sengihamba ngikhululekile. When you have recharged, your account is too low. Na uyahamba uyangena esitolo uyayibona lempahla loyifunako uyimitele mathe bathi sekusele kwekugcina angathi noma litemle kuthengisa yini bathi sekwekugcina ngci kanti sewube bathe uyadibuka lapha ubuka le uva ngathi ukuthi ngimani ube bathe ubuka le uthi ngiself nangu bathi angibuka kanje emshadweni ube bathe uyadibuka bathi seyekugcina sitakubekela mangabe uthi ubuya nini 5 minutes nawe ugijime ngekungade uthi nginqumbi ngale storeroom ugijime nawe uhambe uyofuna imali yakho iyashoda ishoda nje nga 101 abasho ukuthi batakwengetela sewuyahamba uyathandaza in Jesus name mfana ngihlangana nemzalo lo ngangiboleka in Jesus name ngihlangana naye la uphume ungenalutho khona wadibana naye lo mzalwane ubuyela sawune smile. Why? Sewuhlomele kuyothatha impahla yakho. Recharge your faith. Labe uthi wehluleka khona ungabuyela with a smile. Sengilungele. Sengihlomele kubhekana nawe. Hayi ngoba ngiva ngi-excited ngima emotions ami kepha sekune connection kunema connections lendekile. Ngithe ngiyezama kushaya kucala kwathiwa my account is too low nyalo uyathi ungarecharge kwendekani uyashaya uve tende was yes tende so hello
awusho ukuthi ngithe ngiyakushayela licala kwathiwa my account is too low. Usala uthi hello. Ungibani wena? Ngemi Pastor R. Bengithi sewurichargeile lapho. Don't be angry with yourself. Ungamthukutheleli uNkulunkulu. Ungasithukutheleli isimo. Simply recharge your faith. Qinisa khona kwakho. Connect your faith to your purpose. Yabona abane chorus ngiyenhlangano. Kuphele petrol endleleni. In Jesus' name it won't happen to me. Phela petrol endleleni. Kuphele petrol endleleni. Mangabe ngineliqiniso uzibe ngiyenhlangano. Bangicabanga ngidakwendana. Ndawuthola sigubhu ngiyofuna la kuna petrol khona. Ngeke bese ngithi hayi shothi sengiphelela lapha ke ngoba na petrol sowuphelile. Purpose itangenda ngifune isigubhu sa petrol. Why? Ngoba ngafiki la ngiyakhona. Connect your faith to your purpose. Ngeke uphelele ngemandla ngisho esigodini sempela amandla. Makabonge Jesu ngicela sisukume. We glorify your name. We glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. We glorify your name, we glorify. Yes. We want to submit to the authority of your word. Siyafuna Nkosi ilizwi lakho kube ngilo that aligns us and that positions us. Asibekwe ilizwi lakho la sikhona khona. Imicabango lefika enhlitweni ayibe ngilehlulelwa ilizwi lakho. Asubekwa dimo, asibekwe ilizwi lakho. Ngiyabonga msinzisi ukuthi la kudzingeke khona a miracle, you perform miracles. La ubona khona ukuthi kudzingeka kukholwa kwethu ubuta uthi kuphi kukholwa kwakho. Why do you shout so much? Where is your faith? Give a shout of faith. Bewubheke lokho kubafundi bakho. Bewathi ukukholwa kwabo kutabaphephisa no matter how strong the storm was. Bewubheke ukukholwa kwabo to take them through. Ngikhulekela Nkosi lekungendeka lokhona lapha endlini lamuhla. Le imimoya yesikhathi lemvukele ngangekuthi kumbe indlela akasayibona nebutfongo kumbe akasabati.
Kuliqinisa Nkosi lesimo labhekene naso siliqiniso, kepha ngikhulekela ukuthi lesimo ngoba sikaconze kumbulala aphume anekukholwa lokungcono kunakuqala. Aphume athi ngiyambonga uNkulunkulu ngeNkosi yami Jesu Kristu. I pray that your faith will be strengthened in this season. I pray that your faith will sustain you. You may have missed it before, kepha ngikhulekela ukuthi ukukholwa kwakho kube sisimo sakho, kube i-anchor of your soul. Konke kubuthane around your faith. May your faith be magnetic. Kukholwa akukugcogcele lebe kusakateka. Kukholwa akukunike isibinzi of a better tomorrow. Kukholwa akusukususa eqinisweni liqiniso lalobu uNkulunkulu lakushoko ngawe nalongiko ngaye. I pray that the Lord will enlighten His word and His face upon you, that you will know that you are blessed by this blessing of faith. Kuthi kukholwa kwakho ngeke kwehluleke. Your faith shall not fail. I pray that your eyes will be open to your purpose. Injongo yekukholwa kwakho emehlo avuleke wathi ukuthi ukholwelani. I pray that the curtain of blindness that the enemy always puts upon those unbelieving shall be unveiled and broken from you, and that you shall see the beauty of your faith. Siyahamba ngekukholwa endleleni. Walk by faith, not by sight, not by feelings. Noma labanye sekunengi labakhulumile, kepha kukholwa kwakho ngiko inkosi lefuna kukhwebuke during this time of your life. Ifuna kuvuke kukholwa kwakho. Never allow the situation to dictate what to do, but let your faith dictate what you do. Akube kukholwa kwakho lokukucondzisa ukuthi yini lekumele uyende, ungendiswa simo kepha yendiswa kukholwa kwakho. Let your faith show forth. Phela sisho lesivumo sethu kuye lonemandla kwenta lokukhulu kakhulu kunako konke lengikucelako noma lengikucabangako, ngekwemandla lasebenta kimi. Ngiyabonga babe ukuthi lamandla awusibikeli ukuthi asebenta njani noma hla enyuka noma hledi, kepha Nkosi siyabonga lo mkhicito lotawubonakaliswa ngilamandla lasebenta kithi. Kutawubonakala ukuthi kusebente uNkulunkulu, akusiye umuntu lo wende naku lokungetulu kwemicabango yethu. Ngiyabonga Nkosi ukuthi you will either do works of wonders noma kukholwa kwethu will be so strong that will be able to sail through the stormy weather, the stormy season. Asisho kwegcina usho unalomunye enhlitweni yakho kuye lonemandla ekwenda lokukhulu kakhulu kunako konke lokucelako nalokucabangako, ngekwemandla lasebenta kuwe. Asimnike lithuba uNkulunkulu wethu ngekwethembeka kwakhe as he is doing his work by his power that is at work in you. Glory to his name. Amen. Amen.